Mfuto mukiza yashobora ngu embeera ebagemeserize kusigara batine kindi kyona ekyokukora oire okutwara abeegi aha kanisa ya Kibumba Church of Uganda okukoraho ebigezo. Dufite abantu 110 ariko kubwo imvura yabaye nyinshi yinjira mu birasi ituma abana twashitingira mu kanisa muri gukorera. Ishemereri niryo line center namba ya UNEB okora ebigezo bya PLE abwishomero nke lya Gisereri B Centenary Primary School lya Rusozi Primary School hamwe na Butoke Primary School kanda aha hakorera habeji be Kyamushanju 101 bavuye na Rusozi abandi bava Gisereri B abandi bava Butoki bose hamwe bari gukorera abana 110 ariko kubw'impamvu y'imvura babuze aho gukorera twize turajana mu kanisa. Yaterero muranga Ministry y'Ebyobwegese n'Emizano n'ekitongole ky'ebyobuhangwa bw'ensi kya National Environment Management Authority NEMA okubarondera akabazi akoburamazi abo kuba burenjura kwekugwa omwegemure gurabanganisamu emirimo yabo ngo ibizango of course twarigishije kandi abana bari kubikora ngira ngo nta kirabateganya kiriho kuko twabonye gukorera mu kanisa abana bari gukora izamu neza ngira ngo bagiye no kubirangiza neza. Okurgerari Nizeyimana Francis yomuhezi wa mukuru w'ishemero lya Kibumba Primary School nashobora ngu baferwa ebintu nyamwingi nk'ebihandiko n'ebitabo ebyacwekerezebwa amaizi. Of course kukwega n'amazi ibitabo byagemo amazi n'ubundi kandi kureba nta ufite ko ntiwava hano kunyura maraga amazi kuja gutabara ibitabo so ibitabo byangiritse. Niyizaba Milton yo mweji w'ekibina kya Mushanju ari Kibumba Primary School yayireko butashemererwa ahabwe mfurure y'ibamutwaramu okorera ebigezo bye omukanisa ari kushobora ngo iki cyamuteganisa. Dusanga amazi mu gisayo guzuye tubura gukorera kwa gatanu bwase twatwarase tuburifinze ne twaziterejeje turonya tuje kuzegura moto kunyura amazi dushira mu kanisa ubu nimwe twakoreye ucubira mu gucuko bihagaze. Abandi bejibe Kyamushanju bashobora okuwa amaizi gaga bateganisa okubaretera buhinza mitima omukore ebigezo byabo. Kunyura mu mazi ngo tugiye mu toyi umwe tukagagwamo twaturi kugira batuyambe n'imisozi yatembye twaturi kugura kunyura abazeire nabo bayireko butashemererwa ahabwo kwijurana kw'amaizi mu ishomereri bari kugira ngo ekinki basa kuretera abana babo butakora kurungi na mnongaba abe Kyamushanju. Ariko none kubwo kubura umwanya bicaranye ubwo nyine birakomera none government ubwo ifite kutuyamba amazi mikatureba ukuntu ko twubakira ibindi birasi hariya birakomeye cyane bakara uburyo ba managing ya misozi garamaze kumenshi garako mu misozi ari byashoboka barabanyira imisozi bafite ayamabati bakabaha amatanga agafata garamazi ariko garamazi gose ni gazi no kugira ngo adusenyere. Gasha kwa Adonia atweire ahabwata ya West.